Dobar dan svima. Jer ide ovdje i evo dok se ovo uploaduje ovdje na YouTube. Uploaduje se direktno. Zašto što imam dobar program za snimanje. Tako da pokazat ću u sljedećem tutorialu kako da taj skinete program. Instalirate i za full mod naravno. I sada da se ne bi bavili time, idemo dalje, radimo ovdje, nastavljamo simple intro ili običan intro u Synology i da stali smo kod plana da sada idemo da ubacimo kameru i kliknite na ovdje na light i kliknite na kamera, tako, i pojavit će se ovo zeleno ovdje okolo i kliknite na kameras, send kamera i kamera, tako. I sada, znači, vi ste kamera, tako da kažem. Znači, evo sad ovo je kamera, ona će snimiti naravno full render. Tako, i sada stavite ovdje dole, imate frame-ove, stavite koliko hoćete, znači ja ću staviti nešto kratko, evo 300 frame-ova i samo ovo produžite skroz na gore da biste vidjeli sve frame-ove, da ne bi bilo da. I sada odakle ćemo početi kameru i da mogli bismo ubaciti pre nego što krenemo, kliknite na light i light i kliknite na lens, samo da ga podignemo malo vamo. On će početi, stavite ga vamo gore, ovuda ovako, ovdje, tako. Ja sam mogu još play malo da tako produžim. I malo buguje ono zato što je, kliknite na lens i kliknite, izaberite koji hoćete ovdje glow. Ja ću izabrati neko osvjetljenje da vidim. High 8. Ali da vidim šta tu još ima dosta, ali ja ću staviti high 8. High. I izaberite reflex. Kakav želite. Znači ovo nije baš simple, ja sam stavio u deskripciju, ja ću staviti Cinema 40 R4. Ovdje imate elemente. Tako. Ok. I samo kliknite na render. Sad će. Nije važno, u stvari svetlo je savršeno i sve to. Kliknite, znači, ovdje na dakle ćemo početi sada, znači kameru, kliknite kameru i ovdje kameras, scen kamera, dobro, već smo izabrali i odakle ćemo početi. I sada počet ćemo odavde, ovako. I sada kliknite ovdje na keyframe, ovaj mali ovdje
keyframe i na ovaj, znači sad snima i sada u sredini ovaj kružić i sada krenite, okrećite kameru, znači ja ću ovuda ovako i okrenite vam ovako i sad ga samo pomerite na koliko hoćete frame-ova, znači koliko frame-ova hoćete, na primjer 5 da bude, to će biti ono brzo, najbrže, no. Znači stavite otprilike 25 frame-ova i sada još idemo malo u levo i okrenite kameru i light i malo udaljite ovako i samo light pomerite ovako i ovo stavite na 53 frame i sada idete vamo u desno i okrenite malo ovako i stavite light, malo da se light ovako, da, i to stavite na 70 frame-ova, 78, i onda idete još malo ovako malo na dole ovako malo na dole i promijenite light, stavite ga ovako i sada malo i sad idete, kliknite kameru, to stavite na 90 frame-ova, nadam se da ste razumjeli kako ide princip i sada samo ovako malo da, kako bi ja sad ovako ovako i da još stavite light i light pomerite ovamo malo u levo i to stavite na 105 frame-ova i samo ga još okrenite ovamo i ovako i tu ćemo završiti. To je vrlo kratko, da ne bi, i light stavite ovako i to stavite na 122 frame-a i kliknite ovdje i sad samo vratite ovako i vidite što se dešava i kliknite play, vidite kuda kamera ide i to je. I sad znači stavite, pošto ste snimili do 120, stavite na 120 frame-ova da se snima. Dokle sad ide, pratite ovdje 102, pa da, stavite 100 i, koliko ovdje ima, 110 frame-ova, znači da ne bi snimao svih 300 frame-ova, jer ste gubili vrijeme, evo ga, znači snima samo ono što ste snimili. I tako sada, kliknite ovdje na stop i kliknite na ovdje render view, koliko to već ima, 8, dobro tamo. I kliknite na output i kliknite screen, stavite screen koliko želite, ja ću 768, 324 768, znači HD 720p. I kliknite na ovdje na frame range, dobro nisam zaboravio, i all frames, znači od 0, on će snimati od 0 do 110. I to je to, kliknite na save, ovdje format stavite na AVI-movie i da, to je to. I kliknite ovdje na ove 3 tačke da sačuvate na desktop i file kako hoćete, na primjer ridica, evo ga tako. I to je to, samo kliknite X i kliknite na ovaj render to picture viewer i sada će on samo da on učita, ja ću pauzirati malo samo dok on učita. Evo ga, učitalo se i samo da vam obratim pažnju na to da ne smete da prekidate ga dok ne završi. On je sad završio ovdje, on je sad završio ne smete znači prekinuti dok ne završi ceo render, zato što će snimiti samo ono što
Znači, gdje ste stali, znači vi ako biste samo kliknuli onda učita ovoliku malu, znači ovoliku kockicu i vi kliknete na file save i onda će da snimi samo to. Tako da, sačekajte dok se samo završi, evo meni opet nešto stave, evo, znači samo za, evo još za pola minuta. I da, tako da, da meni ne bi sad snimao, znači, kad kliknete na render to picture viewer, i on će krenuti automatski da ga sačuva, znači ovdje vidite frame-ova 1 od 11 i on će sad to učitavati. Naravno, pošto ja imam još tu gomilu projekata koje radim sad, mislim ne gomilu, nešto radim još pa i ubacim ovdje na YouTube i skida mi se i film i to pa će onda traje do još, ne znam ja, sat vremena. Tako da, znači vi samo sačekajte da se on sačuva ovdje. I on će biti na desktopu i to je to. Ljudi, to bi bilo sve od mene. Nadam se da vam se sviđa. Trebalo malo duže, ali šta da kažem, neki likovi neće ni da rade, gledam po YouTube-u, zato što samo stave intro što su radili, znači stave kako su radili, to je. Ali, eto, to bi bilo sve od mene, vidimo se, čao. Vidimo se, čao. Do sljedećeg intro, do sljedećeg klipa. Čao.